Poštovanje gospodo, dobrodošli na mom kanalu Ja sam Hrvatska. Danas je 22. kolovoza 2025. I želim početi najaviti moj novi format koji će u biti polako, možemo reći, smanjiti psovke i možemo reći neki nedopušteni žargon. Tako da polako pokazujem kako u biti osoba može imati više, možemo reći, lica kao što imaju na primjer političari. A pošto ja političare i svu tu kao elitističku stoku ja iz prve ruke poznajem, zato jer su me više puta htjeli rekrutirati i sotonisti, i ovi iz Vatikana, i politika, i kao veliki, možemo reći, firme i tako dalje, pogotovo kada sam se bavio kriptovalutama, ja sam imao 26 mojih kloniranih kriptovaluta i tako dalje. U mom životu imao sam prilike imati iskustva, nagrnut i pokupiti iskustva iz ljudi koji su me naučili kako su političari, što je taj elitizam, što je jebeni komunizam, što znači biti partizan, što znači biti Italijan, što znači, na primjer, biti pravi komunist i završiti u Dakao, u Dakao kao logor pod drugim svjetskim ratom i onda se vrati doma u Rijeci i u biti prvi izaći van iz komunističke partije, zato jer komunizam, socijalizam, nisu komunizam, a komunizam, nacizam i fašizam to je jednostavno ista stvar što je u biti takozvani satana, sotona. To. Naprimjer, sotona, kao značenje, primarno značenje, ima da je onaj koji je kontra tebe. Znači, značenje koje nam daje kao Biblija, je u biti kao interpretacija, možemo reći, za njihovo kao dobro carstvo i pogotovo vladanje nad masama. Znači, oni su znali čitati, ali ljudi nisu imali mogućnost naučiti čitati, nisu imali škole, nisu znali čitati, nisu mogli imati mogućnost komunikacije kao u tim većim sferama, što u biti je napravljeno namjerno da se limitira mogućnost ljudi, kao što to radi komunizam, fašizam i nacizam. Znači, imamo prije te kao despotističke kao organizacije u našem društvu, gdje par idiota, jebi ga, oni svih tuku i tako dalje, svi se plaše, pa onda evo, pusti me, samo da živim i to je to, ne? Onda su došli kao malo organiziranija kao ekipa sa nekim tipom koji je imao kao neku viziju i to su bili kao onda ti kraljevi, kraljevići, the princes, ti imperatori i tako dalje i tako dalje. I onda smo došli do jedne evolucije poslije nekoliko tisuća godina biti jebeni baš homo sapiensi. Onda smo nekako evoluirali, možemo reći, u homo sapiens sferu. Znači, nije da mi samo možemo akumulirati znanje, kao što nam je pokazao Odiseja 2001. gdje majmun
lupa kost i onda vidi da s nečim i malo rada može dobiti nešto novo, nešto se događa. Wow! Okay? To je ono što se događa, na primjer, sa tinejdžerima danas, koji u biti sa 13 ili 14 godina su već, možemo reći, mlade buduće žene, današnje klinke. Puno njih postane trudno, zato jer nešto se događa, ne razumiješ ni kurca. Evo, onda dolazimo u toj sferi da ti znaš da znaš, okay, znači imamo homo sapiens i onda imamo homo sapiens sapiens, znači ti znaš, ali znaš da znaš, znači možeš odlučiti, hoćeš, nećeš. Evo, u onom trenutku ljudi su počeli misliti, stari, pa mi možemo i sami, ne trebamo mi njih. Te kao Elohime u Bibliji i tako dalje, u starom, možemo reći, zavjetu, okay, i tako dalje, gdje se mistificira neki, možemo reći, vanzemaljske kao sile i tako dalje, koje kontroliraju mase i koje definiraju kao politiku, okay? Evo, i onda su izmislili šta? Republika, znači imamo tipa ovdje, imamo kip, mramorski kip, ok, gospodin Čičera, ok, i da bimo definirali da ideja, ok, slobode, to jest da ljudi odlučno žele biti slobodni, postoji prije Plenka i prije bilo koje komunističkog, fašističkog i nazističkog jebenog sistema. Ili Sotone. Ok, zašto? Zato jer mi, ako vjeruješ ili ne u Boga, to je više manje irelevantno, meni barem, ok, kao evoluirano biće koje čita jednostavno. Ja nemam nikakve, možemo reći, laure, ok, nemam nikakve diplome, nemam nikakve INGDR, ne znam, ok, MR, magister i tako dalje, honoris causa, katedru i tako dalje. Ne. Ja, na primjer, ok, u mom životu, ja sam se rodio slobodan, u slobodnoj Jugoslaviji, koliko je to bilo slobodno. Jako su me zvali paštar, zvali su me fašist, zato jer sam talijanska manjina u Rijeci. Ja sam se rodio u Rijeci dok je Juga i već bila u Rijeci, ali ja sam uvijek bio moj nono, tvoj nono, da, ali sam imao, na primjer, dadilju koja je bila tipa bojnik, tipa partizana, koja je tipa dobila, bojništvo, možemo reći, zato jer je uspješno ubijala fašiste, talijanske pogotovo, zato jer su fašisti bili jako zainteresirani za silovat žene u Jugoslaviji, u Albaniji, u Etiopiji, u Eritreji i tako dalje. Oni baš imaju taj kao fiksnu ideju, tog jebanja, što na primjer kao ta naša uspješna pjevačica tipa gospođa Celzijus koja je objavila sa nekim drugim tamo kao jebao me je, oni su jako bili orijentirani na to. Evo, ta gospođa koja je meni bila dadilja, dok je moja majka i njena kći su znale ići pričat o jogi, o budizmu, o kršćanstvu, još onda si morao kao pazi da si kršćan i tako dalje. Ta gospođa, ja sam imao 4-5 godina i tako dalje, znala me vozit na kupanje, znala mi je dat jest, kupat me, spremat me za ići spavat i tako dalje. Pričala mi je kako su bili fašisti prema, na primjer, jugoslavenskim ženama i zašto su žene bile jako uspješne u biti komunisti, koji u biti kao ideologija je hajđekala, u onom trenutku
ekipu koja se borila da bi opstala kao uopće kultura, ne kao jedinice, kao ljudi koji su se slobodno rodili tipa ja u slobodnoj Jugoslaviji, što mi je dala sve što mi je trebalo, da uspijem biti živ. Znači, ja sam bio kao bolesno dijete, zato jer u biti ja sam uvijek imao te kao gripe i tako dalje. Evo meni Jugoslavija, znači država gdje je moj otac se rodio, zato se on rodio pod Italijom u Rijeci i onda je postala opet Rijeka kako je danas, znači pod, možemo reći, ondašnjoj Jugoslaviji i današnjoj Hrvatskoj. A uvijek je bila u sklopu Hrvatske, zato je Rijeka je uvijek Hrvatska. Ja kao slobodna osoba, kao slobodno dijete u Jugoslaviji, ja sam i postao, na primjer, pionir. Ja sam bio ponosan što sam dio jednog društva koji se izborio za svoju slobodu. Znači, kada nismo ušli kao u Jugoslaviji i tako dalje, čak imamo ustav, ne znam ako se vi jebeni kao političari prokleta Stoketina sjećate li, ako ste uopće ikad čitali ili samo slušate kao Thompsonove kao pjesmice, da li se sjećate? Ja se sjećam, sjećam se da pod Jugi smo bili toliko velike komunjare da smo dali legalno mogućnost da pod referendumom se možemo odcijepiti kao republika, već onda republika, već onda smo imali pravo, kao što smo napravili, to je gospodin Franjo Tuđman sa pravim Hrvatima, napravio, da smo sa referendumom, ja se sjećam, po noći sam čuo bombardere, pa kako su letjeli nad Rijekom i ujutro sam našao letke gdje je pišalo u ćirilici, na ćirilici, na slovenskom i na hrvatskom jeziku, znači možemo reći srpsko-hrvatskom jeziku, pisalo je šta? Da Hrvati moraju se izjasniti preko referenduma ako žele ili ne se odcijepiti iz SFRJ-a. Suverene federalne republika Jugoslavija, vjerujem, daj živ. To, znači to je bila federacija republika, ne federacija država kao Amerika. Znači, ako vi imate koncept jasan što je republika, onda imate jasan zašto sam pričao homo sapiensima i zašto sam prekinuo priču od rimskog doba i Čičera do danas. Zašto? Zato jer mi smo se već puno puta izborili, kao što, na primjer, piše u Ustavu Republike Hrvatske, od prije 7. stoljeća, možemo reći legalno tu piše od 7. stoljeća nadalje, ali ja znam, siguran sam da Hrvati, ljudi slobodni koji su se slobodno rodili u teritoriji Hrvatske, su se sigurno već bunili i pokušavali biti šta? Republika, znači slobodni ljudi u svom domu i državi. I to, na primjer, imate republika kao koncept, dolazi, tu piše a republic based on the Latin phrase res publica, public affair or public affair, is a state in which political power rests with the public people. Znači, republika je, možemo reći, bazirana, kao ima utemeljena, je, na primjer, na možemo reći, skup riječi,
rečenici iz starog latinskog, znači latinskog, koja kaže res publica. Public affair znači šta? Javna stvar. Cosa publica. Ok, onda su to Englezi kao rebrandali kao u Commonwealth, okay? Što je u biti ista stvar. Okay? Evo ga, znači res publica je sve ono što je u interesu, okay, grupacije ljudi koji se identificiraju ispod jedne, možemo reći, grba, tipa Republika Hrvatska ima svoju heraldiku, o tome ću napraviti video da bi objasnio ovo, a pogotovo da bi objasnio ovo i možemo reći moju interpretaciju osobnu našeg grba. Okay? To. Onda imamo identifikaciju sa zastavom, hrvatskom zastavom, što hvala vam, barem ste to napravili, barem tu u Rijeci, da za 30. godinu obljetnicu, okay, Oluje, da ste poplaketirali, okay, nalijepili ogromne lijepe hrvatske zastave okolo, kao što na primjer imamo na kuli na Tersatu. To je svaka vam čast, evo, svaka vam čast, napokon nešto, barem znamo da smo u Hrvatskoj. Evo, to je nešto što ste napravili dobrobit za osobe. Okay? Dobrobit za osobe znači dobrobit za javnost. Ono što u biti piše i u Ustav Republike Hrvatske, koji je bio napisan već za vrijeme Jugoslavije, a da bimo se zaštitili na bazi ovog Ustava, mi smo imali pravo internacionalno se javiti da bimo bili suvereni, slobodni, da bimo napokon imali poslije tipa 13 stoljeća borbe, ubijanja, sopruzije i tako dalje, da bimo imali ovu knjižicu što niko ne čita, znači Ustav Republike Hrvatske, koji je na, možemo reći, globalnoj javnoj sceni objavljen i koji je u biti ugovor, ne Biblija, to se ne interpretira, to je prvi zakon Hrvatske, to se čita od prve točke pa do druge točke, ali je problem ako prva točka ne zvuči dobro ili nismo u toj prvoj točci, nemamo mogućnost, nemamo razlog zašto ići dalje. Znači, dobrobit društva, je već napisan. Mi svi znamo što je dobrobit društva. Znači da ljudi budu slobodni, da imaju pravo bunit se ili pričat ili predstaviti same sebe ili druge ideje javno, dok nitko ne plaće, ideja je da imamo Ustav koji definira kako jedno društvo slobodno se grupira, to su već oni radili u Grčkoj, sa gradovima države, tipa Sparta, Troji, tipa Atena i tako dalje, I znači oni su bili država koji su funkcionirali kao republika. Zašto? Zato je republika, ali realnost je tako, zato jer ja sam građanin Hrvatske i ja sam država. Kugla zemaljska, naša zemlja, je u biti od uvijek bila tu. Mi definiramo u našem životu, šta je šta. Zašto? Ne zato jer je to tako, nego zato jer je nama lakše, i zato jer svaki homo sapiens sapiens, to jest
životinja ima pravo imati svoj teritorij. Okay? Od žohara, štakora, lavova, do, kitova, pa mi isto homo sapiensi. Imamo, pravo po Bogu, ako smo došli dole, ako ne vjeruješ u Boga po prirodi, imamo pravo biti slobodni. Zašto? Zato jer kao vidiš, ja sam jedinica, vidiš, nemam okove. Kao kada dijete izlazi vane iz ono što bi, možemo reći, gospođa Celzijus najvjerovatnije definirala, ne kao vagina, nego kao pička. Kao dijete izlazi vani slobodno, poslije što su odrezali pupak, možemo reći. Znači, već u Grčkoj, ljudi su bili, a i prije, bez brige, jer imamo 100%, i u Babiloniji imamo Židove, imamo i Tite, imamo Indiju, imamo Kinu, imamo jako puno toga, Znači, ono čemu mi smo najbliži, je ova interpretacija te jedine istine, a to je da svaka jedinica, muško i žensko, imaju pravo napraviti obitelj i imati kuću. Zato trebamo identitet. Ako ti želiš nešto u društvu, moramo te identificirati. Zašto? Zato jer ako kažeš da nešto je tvoje, onda moramo verificirati ako je to zapravo tako. Zašto? Zato jer jebi ga, onda i moje je isto sve. Da, moje je sve. I to je isto jedna točka što u Ustavu imamo definirano, što u drugim ustavima okolo po svijetu najvjerovatnije nema, nisam našao. A to je da Hrvati su vlasnici Hrvatske, da je to njihov dom, zato imamo, na primjer, u našoj himni imamo lijepa naša domovina, ne lijepa naša Hrvatska ili lijepa naša država, imamo lijepa naša domovina i mi Hrvati smo se uvijek borili da bimo imali domovinu. Mi smo imali domovinski rat, mi smo domoljubi i bimo se trebali sjetiti, pročitati ovo i razumjeti da smo i domaćini Hrvatske. Osim šta, zahvaljujući domovnici, mi smo i vlasnici po Ustavu Hrvatske. To jest po temeljnim odredbama Ustava Republike Hrvatske imamo članak 1 koji glasi: Republika Hrvatska jedinstvena je i nedjeljiva demokratska i socijalna država, znači trebali bimo si pomoći. U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda, ne iz politike i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana. Znači, već na 3. stranici, bez da sam pročitao ovaj gornji dio, ovaj dio tu, imamo ogromne implikacije zašto mi nemamo predstavništvo kao po Ustavu u Republici Hrvatskoj. Zašto? Zato jer tu piše narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem. Znači, oni su nas izbacili vani iz neposrednog odlučivanja sa referendumom i to nas je izbacio vani naš predsjednik Zoran Milanović i svi drugi koji nisu upotrijebili njihovu vlast da bi dali mogućnost da se Hrvati izjasne preko referenduma. Glasanje je jedno, referendum je isto glasanje, ali to je realno direktna takozvana demokracija. Znači, sudionici demokracije predstavljaju same sebe u društvo i onda se to radi kao što društvo želi, a republika, to je skup ljudi koji je odgovorno za dobrobit
Hrvatske, to ću vam isto pročitat, mora po zakonu, po etici, po hrvaštvu, po normali, biti normalan homo sapiens sapiens, živiti u svom domu i biti domaćin svog doma i biti odgovorna odrasla osoba, bi trebao raditi. Ne radi, nego limitira neposrednost i šta? Vi političari, narod ostvaruje vlast, ne politika ili republika. Narod, narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika, što nitko nije rekao u Ustavu da mora biti, da u Saboru mora biti samo proklete političke stranke. I nitko vam nije rekao da morate spamirati 6. članak koji je u biti, morat ćemo promijeniti taj članak, članak 6. Ustava Republike Hrvatske, osnivanje političkih stranaka je slobodno. Nije to istina. Ako si ti predstavnik, onda ti ne trebaš grupaciju. Vidiš mene? Ja sam model, ne zato jer sam ja sada lijep, nego zato jer se ja želim predstaviti državi, i pametnim ljudima, ne oni koji imaju pametne telefone i Teslu, nego i ekipi koja bazilano razumije hrvatski jezik, može investirati tipa 7 ili 5 eura svog mjesečnog budžeta ili životnog budžeta za kupiti jedini ugovor i knjigu koja mora čitati, da šta? Da utabori ono što ja predstavljam ovdje. Ne da sam lud. Da, vidi kako je lud. Da. Ne. Ja čitam, ja nisam pametan. Ne trebam biti pametan. Zato jer su oni pametni već napisali jako lijepo to. Slušaj ovo, steri. Prokleti Plenko i tvoja banda. Ili kao gospodin prijesednik. Da, debeli Zoran jebeno Milanović. Gledaj, slušaj kako Hrvati, vama su naređivali, prije nego što se uopće ste se prokleto rodili, kako se treba služiti Hrvatsku. Poštujući na slobodnim izborima odlučno, vidite, slobodu, homo sapiensi, sapiensi, republik, poštujući, znači imamo zašto i razlog, na slobodnim izborima odlučno izraženu volju hrvatskog naroda, to je onaj bombarder i ono što je padalo ujutro, što sam ja kao klinac nisam znao šta je to, jako mi je žao da nemam jedan od tih letaka danas kod sebe, volju hrvatskog naroda i svih građana, Republika Hrvatska oblikuje se, prokleti Andrija Plenković, ne sa Ursulom, ne sa Ursulom, maledetta bestija, ne sa Ursulom, nego okolo, šta? Republika Hrvatska, oblikuje se i razvija kao suvremena i demokratska država u kojoj se jamče i osiguravaju ravnopravnost, slobode i prava čovjeka i državljanina, te promiče njegov gospodarski i kulturni napredak i socijalno blagostanje. Da li vi razumijete, proklete životinje, zašto vi političari, ne trebate egzistirati? Zašto? Zato jer mi to već imamo. Znači, kako ja to mislim da mi to već imamo? Znači, mi kao Hrvatska plaćamo policiju i oni dobivaju pare od nas. Ja bih htio policajce nagrađivati i htio bi da dobivaju veću plaću ako se više založe. Tipa, evo, ja sam lud, da. Imate u Americi defund the police. Ja sam baš obrnuto. Dajte ljudima koji su stavili jaja na jebeni panj, da rade, svoj posao. Oni znaju kako. Ako ne znaju, imaju oni internu policiju koja će čistiti jebenu stoketinu. Bez brige. Da. I to Ustav, to jest
ljudi u Hrvatskoj vam naređuju, zato jer vam plaćaju plaće i davaju vam legitimnost, da biste djelovali kao policija u Hrvatskoj. Za dobrobit koga? Hrvata. To tu piše. To tu piše. Uz to, ako moramo ići kod doktora, mi plaćamo te doktore. Samo nemamo uslugu. Kada idemo kod suca, mi plaćamo tog suca. I ako on bahato to ne želi jebeno priznat. I onda šta ste im napravili? Da biste još više korumpirali, ste im kao stavili male plaćice, tako da su morali 3-4 mjeseca, ne znam koliko, štrajkat, tako da bi se kao oni dogovorili. Oni se ne moraju s nikim dogovoriti. Zašto? Zato jer Ustav im kaže da moraju raditi dobrobit hrvatskog naroda. Ko njima kaže da ne? Političari. Grupirana stoketina koja po Ustavu ne biste trebali imati pravo niti disat. Zato pričam policiji, zato pričam domoljubima u Hrvatskoj i onima koji nisu konstantno pijani u Hrvatskoj, molim vas, otrijeznite se, jebem ti mater više, pročitajte Ustav i razumite, jednom za uvijek, da mi u Hrvatskoj smo možemo reći, nikad mi dolazi te lijepe riječi, zato jer nemamo nikad mogućnost upotrebljavati te riječi. Zašto? Zato jer imamo vas kao prokletu sotonu, to jest oni koji rade sve kontra onoga što piše u Ustavu i što mi želimo i plaćamo. To ste vi, ne zato jer vam kao izlaze vani rogovi, nego zato jer se to tako zove se sotona, nazisti, fašisti i komunjare, a vi ste postkomunjare. Ursula je neonazist, a svi ostali kao veliki progaza su jebeni neokomunjare, koji nisu nikad radili u svom životu i nemaju nikakvu volju ni kurca raditi u svom jebenom životu. Pa zato idu okolo, da malo pive, malo jest, malo Ne, vidite, vi jako puno upotrebljavate, vaša kao pravo, pa imam pravo pit pivo, jel da? Imam pravo ne pridržat se, ceste, brzina na cesti, tako, šta? 60, pa to je startna brzina. Da, imam ja pravo, jebi ga biti, lud, ne, ti imaš prava, koja su definirana ovdje, koja su definirana kao po Ustavu, znači drugih kojima su njezini državljani, kojima se jamči ravnopravnost i građanima hrvatske narodnosti i ostvarivanje nacionalnih prava u skladu sa demokratskim normama ONU-a i zemalja slobodnog svijeta. Znači ti, koji toliko pričaš da želiš imati više prava od onoga što ovdje tu piše, prva stvar, ti imaš već sva prava. Ti nisi mačka, nisi pas, ali ponašaš se kao majmun. A osim prava, ovdje ti piše da imaš i odgovornosti. Zato kada ćeš se pitati zašto taj idiot tu kao je toliko nervozan, tu ima taj križ koji je križ ekvilibrija, ne kršćanstva ili kao sotone, ne, ekvilibri. Sjećate se Maltežana? Evo oni, ne švicarske, Maltežana. To. I onda za pričat za odgovornosti, jedna od sitnih odgovornosti što imate isto kao ja, hrvatsku domovnicu, neko bi vam trebao pročitati, vaša mamica, vaša tatica, svi ti veliki kao profesori, veliki diplomati, naš sa kravaticom, kako su oni svi tako educirani i tako dalje. Članak 65, zato sam završio par puta skoro u policiji, a i bogme su mi razbili cijelu jebenu facu sa pivskom bocom, dok su mi razbijali glavu s drugom, Slušaj koje su ti odgovornosti, prokleti Plenko.
Članak 65. Dužnost je svih da štite djecu i nemoćne osobe. Okay? Gdje si bio, prokleti Plenko, dao Bog da te neko upucao u prokletu glavu. Okay? Kada su Hrvati krepavali, zahvaljujući Ursuli, ti si šutio, kao ovog idiota od predsjednika nije bilo nigdje, kao on je isto sugerirao, pa ja sam se isto cijepio. Da, čime? Šećerom jebote. Čime si se ti kao cijepio? Dok su Hrvati tu na veliko krepavali i onda ti prokleti Andrija Plenković si došao u jebenu Rijeku, baš onaj dan kad je došao moj brat, i od onog dana nikad više nisam pričao s njim, zato jer mi je htio kao solit pamet kao i ti, pa starice mogu ići u poštu kao plaćat jebi ga račune. Mogu upotrebljavati smart telefone. Da, jer žene koje su jebi ga, bile u jugi, koje imaju ostroporozu hardcore, koje ne vide ni kurca zato jer imaju kao mrenu, koje ne znaju niti upalit grijanje, kamoli imat jebi ga smartphone, sada će one kao skenirat QR kodove i plaćat from home, majku ti jebem prokletu. Okay? Poslao sam mu 3 pičke materine njega, okay? A mogo biš i ti jebeno loše popušit, samo jebi ga. Nažalost moram se staviti na red, zato jer su ljudi izgubili i očeve, okay, i majke i druge komade obitelji gdje vi se danas vozite sa kao skupim autima i smijete se sa tom prokletom nadziskinjom Ursula von der Leyen. Da vidite koliko sam uvjeren, okay, danas sam gledao, okay, sada da vidim ako ću naći tu kao njuzu, okay, da je kao ta von der Leyen koja ne radi dobrobit kao po ustavu, okay, Evrope, a boli me kura za Evropu, a pričam za Hrvatsku, zato pričam za naš ustav, zato jer mi to imamo, oni nemaju, okay, da ona je investirala u Evropi, okay. By MCC Brussels. I'm really happy today to be joined by Dr. Then again, 650 milijuna eura. What's this information? Mm-hmm. This is, I could give you numerous examples where governments have been putting out stuff. COVID, for example, which was this information. Pa mi znamo da je to s Covidom bilo povezano i tako dalje i tako dalje. Znači, šta to znači? Okay. Vi ste pobili pun kurac ljudi koja je imalo još muda, okay, reći nešto, tipa ja, okay, tipa moju staru ekipa koja je preživjela Drugi svjetski rat, dok su im padali bombe, dok su vidjeli jebi ga klince sa kojim su išli u školi i tako dalje, u komadima okolo i tako to, okay? Okay. Ali ti razumiješ, prokleti Plenko i prokleta Ursula, kaži toj prokletoj stoci da bi ju prokleto rezao na komade. Okay? Idemo upotrijebiti tih 650 milijuna eura, barem ću jest 3 puta na dan. Neko će me karat u šupak, znači imat ću šutu, zahvaljujući vama fašistima, prokleta stoketina, imat ću u šutu bolji seksualni život, bit ću u društvu sa pravim kriminalcima, oni koji misle kao ja, a možda i oni pravi, koji su stavljaju naš kao suzice, zato su pušili kurac, ne zato su ubili ljude. Ok? I ješću 3 puta na dan, jebi ga, frende. Od kada je došla ta jebena Evropa u Hrvatskoj, ja ne mogu više jest, nemam više para. A stavili ste mi jebenu ovrhu. Ja ću ti napraviti jako puno kontenta. Ok, znaš zašto? Znate zašto, prokleti političari? Zato jer ja to radim ispred, duša Hrvata koji su umrli zahvaljujući, ne zato jer ste pokušali bolju politiku, pa nije vam uspjelo, pa jebi ga, pokušat ćemo bolje sutra. Nego vi ste namjerno, grupirano, sa idiotima koji idu u jebeni Davos, jeste djecu jebi ga barbecued, vi ste ubijali Hrvate, majku vam jebem prokletu. Ja na primjer nisam cijepljen, ja sam muško, ne jebem okolo kao šta radite vi, zato jer meni kurac služi za druge stvari. Ja
ne uživam upotrebljavajući druge i druge osobe, pogotovo ne njihove šupkove. Okay? Ja ću upotrijebiti moj mozak i ono što ste vi nama trebali čitati od početka. Od početka. Sad ću ti pokazati koji početak. Od rječnika hrvatskog jezika koji definira riječi i koji ste vi preko medija, napravili da niti više policija nije u stanju reagirati i da se boje zato jer će neki kao sudac njima kao sudi da nisu kao cool. Mi ćemo sve to vratiti nazad, ja sam početak toga, to ste već vidjeli, to već znate da dolazi. Vi ste već napravili profiling. Vama jebeni globalisti su dali moj profiling kad sam ja bio u džiru, kao što sam rekao, sa jebenom kriptovalutom. Bio sam kao jedan od tipa 1000 ljudi u svijetu koji je razumio o čemu se tu priča. A od svih tih jebenih ljudi, znaš zašto sam popušio? Zato jer nisam kao i vi, ja nisam korumpiran. Meni možeš staviti tu paletu zlata da mene to čisto boli kurac. To je meni samo metal, jebote. Ja baratam sa parama svaki dan. Imao sam ekipu, kao što sam vam rekao, vi ste me pokušali rekrutirati minimum jedno 5-6 hardcore organizacija. Znam. I znate i vi. I baš zato, nemam još nikakve reperkusije. Zašto? Zato jer se samo čeka trenutak kada će biti dovoljno mase koja će samo krenut i vi ćete nestat. Ne zato ćemo vas baciti u rupe i tako dalje, nego zato jer ćete otići čao od srama, i zato jer će vam biti suđeno kao što bi trebalo biti, ne po nekim kao ad hoc napravljene kao Narodne novine, spamming, zakone, ne. Ja, ako se mene pita da postanem prvi predsjednik Republike Hrvatske, ali Ustavne Republike Hrvatske, kao po Ustavu Republike Hrvatske, vi, gospodo, vas će se pitat, da li ste po članku 1 napravili vaš posao prema društvu hrvatskog naroda? Da li ste vi to napravili? A za to nećemo uzeti neke sudce koji oni interpretiraju, nego oni će imati Ustav i rimsko pravo. Znači, kraosi, koliko, toliko, onda to, to. Da li si karao djecu? Super, razbit ćemo te. I ostaćeš unutra i najvjerovatnije će te pojest jebena noć. Jesi bio kao nacist i htio si ubijati ekipu ili fašist? Ili komunjara jebiga koja želi kao ubijati ekipu zato jer oni žele biti slobodni, ti kao u tvojoj prokletoj glavi ne želiš jebiga kužiš da oni budu uspješni. Kao osobe. O tome se priča. Vi političari, vi biste mogli sve, a niste napravili ni kurca. Vi ste baš proklete životinje. Kao što sam rekao, vi ste homo sapiensi. Vi ste kužiš jedan, kako se kaže, chain, les, vi ste vaš DNK je totalno govno. Vi ste između neandertale i homo sapiensa sapiensa. Vi ste baš regredirali, baš smeće. Zašto? Zato jer ste odlučili kao homo sapiensi sapiensi, dok ste bili djeca, dok ste imali još mogućnost, tako dalje, ako ste uopće u homo sapiensi sapiensi, i to je isto veliko pitanje, razumjeti koju vi odgovornost, i koju vi, možemo reći,
honor. Ok, vi u biti imate u čovječanstvu i u povijesti Hrvata. Ja ne razumijem, jebote, čime se vi drogirate? Ok, ja bi vas šamaro od jutra do sutra. Ok, poslije mene će doći drugi. Nisam sam. Iako djelujem sam. Bog nas je poslao, vidiš, u bijelo smo. Sam sam. Ja pričam o Ustavnoj Republici Hrvatskoj. To jest gdje republika je usluga prema narodu i gdje predstavnici upotrebljavaju Hrvatski sabor da bi unaprijedili Hrvatsku, da bi ju poboljšali i da bi ju oblikovali vezano za šta je najbolje. Nećemo sad upotrijebiti, ja bih ga kužiš demokraciju i referendum, sada nadalje ćeš dobiti kao kašetu, žuje, kao džabe. Ne. Nego ćemo baš napraviti kontra, napravit ćemo kampanju da što manje piješ, to ćeš više zaraditi, jebote. I nećemo više pokazivati kao da Njemci imaju lijepe aute. Zašto? Zato jer auto, je samo komad jebenog lima. Kao što sam vam rekao, zlato je samo metal. A vi se preseravate kao grlice. Takozvane allodole. Specchietti per allodole. To bi vam na talijanskom značilo ogledala za grlice. Ti možeš staviti da si magisterij, da si doktor, da si prijesednik MUP-a ili koji kurac hoćeš. Ako nisi napravio dobrobit Hrvata, a oni te plaćaju, frende ili gospodine, vi ćete biti uhvaćeni, uhićeni i vama će se suditi kao izdajnik hrvatskog naroda, kao po Ustavu. Jesi napravio tvoj posao? Nisi. Vidite? To se zove meritokracija. I to je ono što je Ustavna Republika Hrvatska. Ustavna Republika Hrvatska, kao što sam rekao, ja sam taj model, je da od tebe dolazi van. Kao što piše tu. Vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu. Kao zajednici. Znači, ja neću uzeti vlasništvo Hrvatske, ali ja mogu reći da ja sam Hrvatska i da je Hrvatska moja. Zašto? Zato to tu piše. Države nisu same za sebe. Države su napravljene od ljudi. Zato ste vi selili prave Hrvate koje imaju domovnicu i koji znaju čitati riječi hrvatske. Da biste naselili Nepalce koji sada rade konkurenciju kome? Rade konkurenciju našim skitnicama koji prije su bili nimali su nešto za jest, kao jedna gospođa koja je znala prolaziti tu ispod moje kuće. Ja sam je znao ne za sebe, ja imam moju plaću, znao sam prikupiti gdje idem i tako dalje. Za tu gospođu to sam ja znao dati jednom tjednom jednu vreću, dvije toga, tako da si može priuštiti nešto jest. Dobro, sada to više niti ne mogu. Nemamo kune, sve košta pun kurac, prokleti Plenko, dao Bog da ti umrla sva obitelj za uslugu koju si ti napravio Hrvatskoj. I dopustio si da evo sad ću ti pokazati tvoju prijateljicu. Prokleti Andrija Plenković i tvoja prijateljica. Vidiš? New Führer. Evo u Europi 2025. imamo matematički da imamo četvrti rajh. To bi trebalo biti introdukcija nove europske zastave. New Führer, zato jer Njemci oni zajebavaju najviše. Vi u Njemačkoj morate početi čistiti probleme u Njemačkoj. Ako ne želite da vam opet počnemo bombardirati i još gore kao što je bilo prije.
jer te vaše ekspanzionističke proklete ideje, od Ursula von der Leyen, koja je kćerka, zamisli, ova budala ovdje, ova budala ovdje je kćerka prvog, nju moraš zvat, Excellency Ursula von der Leyen, ona je kao komisar SS, SS komisar, nju nitko nije glaso, a znači nju su glasali kao ono iz parlamenta i tako dalje, ili kao ono prijesednici, prvi ministri, i mi nemamo kontakt s njom, i sa nikim u njenoj kao kasti i tako dalje. Znači, new Führer, zašto? Because you in Germany must clean at home. If you don't want that again, free people are going to bombard your cities because you allow in Europe again this shit. This is your home. This is not Balkans. This is not USA. This is not Putin. This is Ursula von fucking der Leyen. Can you clean this fucking Nazi away from Europe? Let's use those 650 millions to censor those as me that want again, to impose in their country their law. This is our constitution in Croatia. Do you understand? Maledetta Ursula von der Leyen. Oppure le posso parlare anche in italiano. Ecco, vede, maledetta Ursula von der Leyen. Noi in Croazia abbiamo la Costituzione croata che fondamentalmente dice che lei sta limitando fondamentalmente le nostre libertà costituzionali che noi e quelli che sono morti in nome della nostra Costituzione e della nostra nazione hanno praticamente pagato col sangue. Quindi chiedo al popolo tedesco di cavare via dal cazzo questa maledetta bestia, questa maledetta nazista del cazzo che si chiama Ursula von der Leyen, vedete? Europa 2025, matematicamente uguale al Quarto Reich, dove dovrebbero aggiornare la bandiera, che questa qui è quella giusta, per quanto riguarda quella è la carica che fa lei. Quindi lei è commissaria, signora commissaria, non eletta, di 450 milioni di europei. Ma va a cagare, maledetta nazista del cazzo. New Führer, quindi il nuovo Führer, e questa maledetta bestia Ursula von der Leyen. Volete mettermi in galera? Utilizziamo il nuovo fondo di 650 milioni di praticamente euro per mettere in galera gente, che sono ovviamente familiari di partigiani che ammazzavano i nazisti e i fascisti, Quando verrete voi di nuovo, vi tranceremo le mani, le gambe e dopo la testa, maledette bestie. Evo, toliko za sada, to će biti novi format i u drugom jednom videu, što ću napraviti jako brzo, ću vam pročitati, već sam to napravio tako da u novom formatu, što znači Ustav Republike Hrvatske. Pročitat ću vam neke ključne dijelove i prezentirat ću vam Ustavnu Republiku Hrvatsku. Znači što je to Ustavna Republika. Tu imam malo škrabota i tako dalje. Ovdje imamo apolitičku Republiku Hrvatsku, kako funkcionira. I ovdje imamo strukturu, pa kako se financira i ko kontrolira koga u strukturi u Ustavnoj Republici, gdje u biti ono što kao ti političari se predstavljaju, to su normalni direktori firme koji u biti moraju se dizati u 6 ujutro, obrijat se, staviti si nešto normalno na sebi, i ići na posao. I kada dođeš na posao,
pozdravite ekipu, pogledate ako je sve ok, vidite bi ga da balansa bude uvijek na pozitivno, da svi dobivaju plaće i da ko te plaća, to jest Republika, to jest Hrvati, da imaju dobru uslugu. Nema veze ako si policija, ako si SUSA, ako si vojna murija, ako si jebi ga Sabor, ako si pa kako se tu zove župan, ako si samouprava i tako dalje. Vi ste sluge hrvatskog naroda. To ne znači da mi vama pljuvamo u lice. To znači da imate status privilegirani. Zašto? Zato jer ste najbolji od najboljih. Nećemo više uzeti govna. Okay? S time da ćemo sve više i više upotrebljavati šta? Artificial intelligence, blockchain technology, distributed consensus, i napravit ćemo naše operativne sustave, naše softvere bazirane na Linux, možemo reći Unix, kao generalizaciju, da ne bimo opet imali konstantno, pošto tu piše da smo mi socijalna država, moramo uspostaviti connection između glave i šupka, da možemo ići u ljekarne i ne mora čekati 2-3 sata da se ažurira kao Windows update ili da neko kao krade identitete preko nekriptiranih database-ova i tako dalje. Kao Srbi kradu, da, možeš misliti. Naša je odgovornost. Prestanite konstantno tužiti druge i plakat za drugima. Ako je došao neko u Hrvatskoj zajebavat, neka se policija uhvati posla, uhapsite ga, prebite ga ko životinju, pročitajte mu ustav i ako je dovoljno pametan, neka se pokupi čar. A ako će opet zajebavat, onda neka nestane. Očito nigdje nije benvenuto, welcome. Nigdje ta stoketina nije dobro došla. A ta ekipa dolazi na veliko zahvaljujući ovoj prokletoj vještici, ovoj prokletoj Evropi, koja Evropa nije ovo. Evropa postoji zato jer smo mi potpisali, ne mi, prvi oni koji su se udružili u tu prokletu Evropu, u Maastrichtu, su potpisali da će to biti Europska ekonomska unija. EEC. European Economic Community. I da će biti uspostavljen kao taj Schengen, da ti ne moraš ići sa putovnicom, to jest pasošom ili kako već želite reći, passport, pasaporto, da možete ići u druge europske države. To. A sada šta? Sada mi u Evropi investiramo 650 milijuna eura, tako da me kao komisari hvataju u Hrvatskoj, zato jer sam rekao da Ursula je nacist. Jebem ja svima vama anticipatamente majku. Maledete bestie del cazzo. Vi ćete biti samo novi SS-ovci. I vas, ispred mog oca, ispred moje none i ispred svih onih koji su se borili kontra fašista, ja imam pravo vama rezat glavu. Vi ste kontra slobode, vi ste kontra Ustava, vi ste kontra Hrvatske i vi ste kontra bilo čega što Evropa predstavlja u svijetu i čovječanstvo. Ti prokleti Andrija i vi gospodin Zoran prokleti Milanović, vama će biti suđeno kao izdajice hrvatskog naroda.
svim drugim eksponentima velikim, tih kao velikih kao partijaša od kojih Bobby partija je zadnja, vi ćete svi završiti u zatvor. Zato jer ste jebeno silovali Hrvatsku za novac i napravili ste šta? Cijelu vašu kao organizaciju unutar nas, da mimo mi vas hranili debele, a mi bimo uvijek sve bili, jedi ga. Sitni. Prokleta stoketina. Okay? I bio sam stao u srednjem vijeku. Jel da? Bio sam pričao Čičeru, o Rimljanima i onda smo pali u srednjem vijeku. Steri, Ursula ili Sotona ili bilo tko, ovaj put nećete nas uvest u to vaše tehnokratsko govno. Okay? I sada, kao uvijek, kao Hrvat Hrvatu, molim vas, gospodo, idite u vaše narodne novine, zato jer narodne novine su vaše, idite i kupite Ustav Republike Hrvatske, pročitajte Ustav Republike Hrvatske i budite Ustav Republike Hrvatske, zato jer to ste vi. Vi ste Hrvatska. To tu piše. Vi ste vlasnik Hrvatske. Vaša domovnica je kao testament, kao bilo šta, zove se domovnica. Vi imate dom u Hrvatskoj. Vi ste domaćin vašeg doma i vi imate prava i odgovornost prema vašem domu. Ok? Molim vas, gospodo, svi vam to žele ukrati, svi vam to žele uskratiti, počevši od medija, opinionista, političara i ursolovca. Molim vas, Hrvati, probudite se, jer vi, kao ja, imamo mogućnost revertirati, zahvaljujući ovoj knjižici, sve. Samo moramo, kao što je bilo kao pod jugom, biti bratstvo i jedinstvo. Moramo biti braća Hrvati i ujedinjeni za Hrvatsku, za naš dom. I to ne radim ja za sebe, to ne biste trebali raditi ni za vas, da biste imali kao, kada ćeš biti predsjednik, pa ćeš imat pinku. Ne radim ja to za pinka, stari. Ja imam toliko puno znanja i toliko puno posla po rukama, da bi vama mogu otvoriti glavu, izvući vani malo govna što imate, potra se jebeno i to zatvoriti da vi ne biste niti znali da se to dogodilo. Prokleta stoketina. Prokleti političari. I znate zašto? Zato jer nemate niti jedan dan iskustva u pravnom životu. Ja imam 48 godina, bio sam u Italiji 15 godina, imam 2 državljanstva, to je talijansko i hrvatsko, bio sam u Hrvatskoj vojsci, prisego sam Hrvatskoj, da ću uvijek štititi i voliti Hrvatsku. A kada je bio COVID, kada je bilo najteže, i kada je bilo najgore, odlučio sam da ako moram umrijet ću zaustaviti bolju Hrvatsku za budućnost Hrvatske. To jest, ne mene, ne tebe, prokleti Plenko, ne prokleti Zorane tebe, nego djece Hrvata. Oni su budućnost Hrvatske i oni su sada veća Hrvatska od vas, prokleta, stara, debela, stoketina, korumpirana. Da li ste razumjeli, prokleti političari? Ništa, gospodo. Budite lijepo pozdravljeni i do druge poruke koja će biti ubrzo, zato jer poslije takvih izjava i poslije toliko puno para u Europi da bi se hvatali kao mentalni bolesnici kao ja, moram na brzinu izbaciti ovo, tako da u biti druga je obavještajne službe naprave backup,
tako da eventualno jednog dana ako se Hrvati stvarno ne otrijezne od te jebene pive koja je političko drogiranje, tako da ljudi ne bi mogli više imat muda zapitat jednostavno ono što je njihovo, ok, da će onda tip artificial intelligence jednog dana popizdit i reći stari, danas ćemo napraviti Ustavnu Republiku Hrvatsku, formatiraj sve hard diskove i idemo iz nule. I onda ćemo objaviti u CNN fake news, tipa joj, hakirali su nam jebi ga hard diskove ili tipa artificial intelligence koji nije bio toliko intelligence je aktivirao jebi ga ažuriranje BIOS-a i to napravilo, ne znam, umjesto toliko sektora, umjesto 5 milijuna sektora i napravilo 5 milijardi sektora i sada smo izgubili podatke i to je to. Okay. I sada jebi ga čovjek, zato si ti glup ko kurac, zato jer nisi pročitao ništa, zato si konstantno pod cugom, stalno jebeš, stalno kao se preseravaš, imaš kao obrađenu bradu i tako dalje, imaš kao BMW, znaš ti kakav BMW i tako dalje, ćeš dopustit, da drugi kao Nepalci, artificial intelligence, kao bogata elita prokleta iz Europe koja jede djecu Davos i tako dalje, smije se svima nama dok mi gladujemo i plačemo i tako dalje, gledamo našu ekipu, našu kulturu, našu religiju, naše krajeve uništene od tih prokletih idiota, turista, investitora, ti kravataši i tako dalje. Ja želim to ukinuti u Hrvatskoj. Okay? Želim da Hrvatska bude model, za cijeli svijet, a za to imamo Ustav. I zato, ako ćete se vi Hrvati probuditi, mi nećemo morati više jebene krvi davat da bimo imali kao kvotu prava da bimo egzistirali. Zašto? Zato jer mi smo već legitimni, samo zato jer imamo domovnicu zahvaljujući Ustavu. Politika je degilitimizirala hrvatski narod da bi mogao postići uspjeh u svom životu. A da se ne priča sada sa novim kao zakončima i tako dalje, da čak imam tu jebote čipirane kante za smeće gdje ne mogu niti bacat kartone ako nemam jebeni čip. Znači, ako neko baci karton van i onda ja dolazim sa čipom i to bacim unutra, ja plaćam duplo, a on ne plaća ništa. Kako to ide ti kao riječki poslovni jebeni glupi sistemi? Vi ste jebeno neuki, vi ste korumpirana stoketina grupirana, vi niste nikad pročitali Ustav, vi upotrebljavate Hrvate kao stoku, zato ste vi prva stoketina, vi ste korumpirali policiju koji oni ne znaju više koji kurac moraju raditi, pa naravno nisu ni oni glupi, da će sada više jebi ga kužiš oni moć tuć, a pustit se jebi ga da ih drugi tuku, ili ako žele biti pošteni, onda će dobiti pedalu, da. A da ideš malo jebi ga u prvu policijsku u Rijeci, srami se prokleti Andrija Plenković. Ili ko je ministar bio u 30 godina Hrvatske da niste mogli u cijeloj Hrvatskoj, u MUP-u, dati policajcima da imaju pristojna mjesta gdje mogu jebeno napraviti svoj posao. To da sam ja predstavnik Republike Hrvatske, i to Ustavne Republike Hrvatske, prvi koji bi dobili pare su pravi suci koji su se vama opirali, prokleti političari, i oni murjaci koji su bili kontra vas i oni su izašli vani. A oni koji su pravi policajci i koji su ostali unutra i koji nisu političkoj partiji, oni će biti oni koji će odlučiti ko i ko nije etičan i moralan i za dobrobit Hrvatske i Republike Hrvatske u policiji i MUP-u. Počevši od koga? Ministra MUP-a. Ako ne reći dobar posao, stari, mene ne zanima, da, sad ćemo te tući. Mene zanima, doći će drugi. Od prije 7. stoljeća dolazi ekipa konstantno u crno,
kao prijetit neki kurac. Što niste razumjeli da je gotovo s tim govnom. Ovo i Hrvatska, kao država, ovo je prezadnja faza svega. Ustavna Republika Hrvatska je bila ideja primarna ljudi koji su pisali Ustav Republike Hrvatske. A to kaže jednostavno prvi članak. Zato je toliko bitan u mojim videima. Evo ništa, stvarno sam pretjerao kao uvijek. Ima jako puno toga za pričati, iako je priča jako jednostavna. Budite lijepo pozdravljeni. Od sada dalje ću vas i zamoliti, pitati da širite te moje videe. Nemojte se bojati za mene, ako ću biti mrtav ili ne, ako ću biti u zatvoru ili ne i tako dalje. Moja je dužnost po članku 65 Hrvatskog ustava, dužnost je svih da štite djecu i nemoćne osobe. Ja štitim budućnost Hrvatske, to jest hrvatsku djecu. Amen. Poštovanje, gospodo.